Minister wa Urimi Peter Munya natumirite ndionga yekio kuyana maratathi ya miunda ndene ya kaunti ya Meru ya kiwanja kia KUMENERIA na kuyukia kiwanja kia KUMENERIA munini wa Rais William Ruto akiuga ati kwagiteyo Rais UHURU bone ndibo yete agichokeria Ruto ore nende wa muithirite mutharikaira kindionga yeke na nonto bakwigamba muno kaiteno kau nubo akaribatiane ni baugite bo baiwata mbaru munini wa Rais kire kidurano kiete kire muchemanio yurane ndi Munya akuithirite akiuga ndene ya Keni kia urumaira kirigia katumanyithie chikinya. Waziri wa Urimi Peter Munya auminyimane atongera bangi kathumba barane ya gwati mbaru murengo jwa Azimio la Umoja ni bagitete ndionga ya ontere mwanya kaunti ya Meru bamberete na kirwe gisigone bore UURU stadium ndene ya TIGANIA na nyumene mawa gisigone Gembe South mutaratara ne jwa kwenya na taito ndinzi semiunda na ara akari nkurukia ngiriega na 60 baigwatirete taito ichi. Mheshimiwa Peter Munya nukurikane turiongete bore sana inyare twarugura bwao ya Ntumburi nanda kwira twina thina nene ya taito mono ndene ruirirwa rera naragutwire kwina thina na narwa ikumba gukinyanira tuthingire ni thirikari yetu mpetu BARIGWATA tuyandone rware na mukuru wa kwaria former councillor awa taito ndindi anjilo mizo community 60 ai mwana mwangari atamiona amichoita kinyanta atamiona egitera kibaki atamiona tasama kama Embu yote ni taito 9,000 peke yake. Kiona Makueni 26,000. Kiona Machakos 82,000. Kwa hiyo Meru ndio iko number 1 na 106,000 titles. Mara moja imefikia mwananchi. Sasa mwananchi atakuwa na uwezo wa kutumia hiyo title kama ni unataka pengine kupata kaloni unaitumia, unapata kaloni yako, naenda biashara zako unalipa. Nekire ndionga iji na RCS Munya yukite kanya gaka kanene kuthombia DP William Ruto na kumuria Rais UHURU Kenyatta gitio na ara orite akari bakamuringira kura John Ruto atiboja mutongeria mehario ira nayo ejete ntuko inka inyuma ya DP Ruto na kaboro yao kurionga Meru na kwarukira Peter Munya nene kuona munene wa thirikari akirwama muchemanio ni akiarairia antu abera nenda kuringa president kundi buraigwe bobwe yani aye tantu state nyumbera la raya kithirikari Karen bia kure biwa kure kuibia thirikari antu ubongo bakamatibete bila bakare wabyo baana byo ni ntobia thirikari aye Karen nyumba ya kithirikari akawoburenda kuringa president kundi na hivyo mbira mukarigira muntu ukura che president kweli ya president wa Kenya mende hivyo kwa mwenda kwa kariara bokeda botamu ichi botamu menyeru Kiaria ntese mawa Munya na iteterete na guite kwa magurija into na kuwa gote no akuritana na nteto yende ne siasa bakomwaka ntaka kiuga into kabitete kunde ajande gorone wiki yakothia kuria no tute mutu wake yitete hali ya gharama ya maisha imepanda, hiyo ni kweli, na watu wako na shinda kwineto mitumenye inde onde kariyo dunia yote kinya Amerika oita kwa internet za hiyo kuona na antu bainachiba kuona kwina president wa Amerika wengo akira antu bo kitumete into kietatea bitia president wa Amerika kwa ubu baraba kodilo kana aba ibwira ni Uhuru Kenyatta kaba kwenda oburongo era sio president Uhuru Kenyatta amefanya hiyo ni dunia iko namna hiyo hawezi kuwa yeye ndiye Rotere rurungi kienine kia UURU stadium ndene ya TIGANIA mataro ja Munya nejonekene kuringa iga na boni nyume bomwe bakari gusumira muthenya barigisi na kuga bo bakaringira William Ruto kura ende rutero Azimio ni urongo tiro iko kwa internet ukienda utaisoma iko huko sasa tomba kuringa mtu ukuwa tomba kuringa mtu ukuwa yo aye wa muringira
akunu kwenda kuringira Nkiripotera Weru TV kuma taunini ya Keru gĩcigo-inĩ kĩa Bũrĩ mbĩta mawĩra Kĩrĩgia.